Zdravo svima, danas ću vam pokazati koje ja programe imam instalirane na svom računaru. Pravio sam već klip koje igrice imam, znači ja sada ću vam pokazati koje imam programe instalirane na PC-u. Idemo u Control panel, tamo gdje je sve znači instalirano i da vidimo šta ja tu imam sve instalirano. Znači u torrent, preko njega skidam igrice i ostali neki zajebancije već šta mi sve treba. Drugi program Adobe Flash Player 11, ova nova verzija, to moramo da bi gledao preko YouTube-a, sve ostalo za neke igrice preko interneta. Zatim program AIMP 3 za slušanje muzike, kvalitetan dobar program. Zatim Astroburn Lite, znači za prženje CD-ova, kada nešto nasnimim na CD pa onda spržim. Camtasia Studio 8 za snimanje klipova. Znači K-Cloner, program koji održava moj računar, znači uredno uvijek brišem muziku preko programa, znači sve ekstra dobar, preporučio bi svima. Napravit ću i video kako skinuti K-Cloner. Zatim Demon Tools, ovaj program je kvalitetan zbog toga što preko njega montiram neke igrice koje skinim preko torrenta. Zatim Fraps za snimanje gameplayova, nisam još pravio gameplay, ali napravit ću sigurno kada nađem neku interesantnu igricu. GOM Player, program za gledanje filmova, ima dosta opcija na njemu, vjerujte. Google Chrome, većina vas ima Google Chrome, znači nemam tu šta puno pričati. Hypercam, preko kojeg sada snimam ovaj video, vidite ovaj dole mali prozorčić se otvorio, znači preko njega snimam ovaj klip. Malo da promijenim, imam Camtasia i Hypercam. Zatim Java 7, to mi je trebalo kad sam nekad imao Minecraft, ali evo ostavio sam, zatrebat će nekad. Microsoft Net Framework 4.5, to mi je došlo kad sam se istim digu. Motorola, dobro, to mi je od modema neki program. Zatim Mozilla Firefox, kao instalacijski paket, ovo hrvatski. Realtek High Definition Audio Driver, znači driver za zvuk, i WinRAR. To bi bilo to su moji programi. Do sljedećeg tutoriala, lijep pozdrav.